tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nagapuntay ta nga aso, nanang. Jakman amaw anak ka, basta si mangpo mo laang dito'y balay. Anya? Wain, hindi mo amaw no sa dino tinagap-gapuan na dayta. Intulod mo ko maidya barangay hall, nanang. Awan ti tao ije barangay hall itay. Iso nga inyawid ko pa ilaang. Ay padasam tuman nga ipus iti fishbawk anak ka. Mga no makita mo iti aking kukwa. Madam naman to, nanang. Sa pa'y madlaw nga imported nga asaw anak ka. Siguradaw, dakil ti bayad na dayta. Wan nga ron, nanang. Ada breed na. Nangina dayta numahila ko, nanang. Wen, isuanas ka na may sublita iti pudpud now nga akin kukwa. Ang mga numasapol pa'y adong food ti may pakan iti dayta anak ka. Daytakit din, nanang. Marilene, nakitam ka day ti impus ti taga kabangibang a barangay. Ay nawaw. Anya timpos daya, Mari Anje. At no ti aso asim mangput iji balayda. Aya? Un mare, madlaw nga imported day jay nga aso. Adda breed na. No, maila ko day jay, sigurado mayat mo ti presyo na mare. Anya nga ron ti aramiden ta, Mare. Ay mare, alaun ta day jay nga aso. Ah? Kasanumat, Mare. Ang mga numadlaw da nga agululbod ta, Mare. Ay saan to ang mapasamak day ta mare. Lalaingan ta ti sumungbat no adda agsaludsod mare. Anya pa ilang ron ti urayam ngay, Mare. Ag-message kan kwa na, Ay, wun mare, wun. Mga rami daklaan iti dami account ko. Tadyak kaya nga usaran ti Facebook account ko mare. Ha? Narigat hay. Mary anak, saan ka kadipay analpas? San pa'y nanang? Kay rugrugik pa'y lang tagdigos. Ay kaagawa am nga rud anak ka tanay. Agsasarunaw ti umawawag ken ka. Dagulit ba't dagita, nanang? Jakon mabilang, numano ti mangibagbang ang akin kukwa iti aso asin mangpot dito'y balay. Ay nukas ta nga road. Naskain nga agbalinta nga istriktaw anak ko. Naska na maisubli day ta nga aso iti pudnaw nga akin kukwa. Pagsalitaan tanto kalpasan ti panagdigos ko, nanang. Ala-ala nga road. Sige. Tagluto apay nga road iti pangrabyanta. No, adaw may dito'y balay, nanang. Diyo ititad adagos day ta nga aso. Kasanungay anak ko. Wen tapag-interesan mo ti daduma. Awan mat nga rod ti maitada prueba ako kada day ta nga aso. Ay, kasanunga rin daytan anak ko. No, adaw may dito'y balay kat mayra na nga awanak. Dawatan yo iti prueba, nanang. Uray ladawan laeng. Wen anak ko. Bareng makita mo ti pudno nga akin kukwa ti Facebook post ko. Kat umay nanto alaan. Narigat no sa bali at tao ti pangisublian tayo. Kaasimat day ta nga aso, nanang. Ang mga no niya ti aramidan dagiti mang tagtagikway ti sandamat ako kwa. Ay, wen gayam. Ada ka din ni Kapitan ije barangay hall. Awan pa'y nga rod, nanang. Kumusta ngay, Mari Anjay?
Inawagam ka din ni Mary di takabangibang a barangay. Hindi ba'y kalman nga awagak, Maray. Di na mo sumsumpatan. Nag-post pa'y, ada tayo kanu ti mapan mangkita iti ayanda. Ay kat mapantan amare. Mano nga aldawan, ngam saan pa'y nga inala ti akin ko iti dayjay nga asong. Ay, day tangarod kat, Maray. Sayang dayjay. Ay, nawaw. Kaano nga rod ang mapantangay, mare? Kano ti day off mo, ay, Maray? Inton umaya Sabado, mare. O di mapantayin ton Sabado, Maray. Mabalinlat ta, mare. Nga, sakbay ang mapanta. Planwen ta na imbag. No kasano, ti ikastata. Tapno agbaligi ta iti plano ta, Maray. Anya man ti plano yu ti kumarim, Anji, bakit? Plano? No, ano plano mo ti sasawam di talakay? Di ka man agin di mo dita. Nangag ko tinagsaritaan yu iti kumarim itay. Ay, nawaw. Awan day jay, dulpula kay. Kita ama, abang ano kalukwan man rin ta. Kalukwan nga. Kamali ti pampanunutom lakay. Sigurado lang. Win ka day. Tanag mo na ya. Jak kaya ti may babain manan. Ay, apo. Win ko naklangaro din. Paulit-ulit ka mo. Sirang plaka ka mo. Agtugaw ka ki day. Tamang idasarak iti kanam. Bisin mo lang day talakay. Manungal daw ti napalabas nga mawa mo ti umay mangala iti day tanga asawan akaw. Wen nga rod, nanang. Naibos man ti dog food a ginatang ko. Adala tamat dagiti agchat-chat ka nagti-text kanyak. Amagano may samot kadakwada ti akin kuko iti day tanga asaw anak ko. Iso na lang ta dami account mo ti daduma. Diyan daduma, no ibagak amang ipakita da iti prueba ako ko dati aso. Umatras damatan. Ay, ada mo lang ti imay dito'y balay itay. Anya ti kunada ngay nanang. Nigasam, imbaon ka no ti boss da amang ala iti asaw. Boss? Wen, anak ko. Pulis ka no ngamin ti boss da. Kay saan ang makaumay. Isuan ang ibaon iti umay mangala. Naimbag man? Padiyo intad nanang. Ay, wala. Tawam mo ti maipakita na nga urayan niya a prueba na. Jadad duma, nurse, doktor, kun, amin na trabaho dita. Ay, talaga asabali ti ugali ti tao ita nanang. Uray saan da ako kwa, tagi ko anda. Anya ka talo, ibagamlaangan iti dayjay amere nga isabat na ti asaw, ijay sentro, Mari Anjay. Tapno saan tan nga gastos iti plete? Saan ta pa'y mabannog? Ay, wan nga paisuan niya. Tapno santa na mapan iti ayanda, mare. Kayat na nga ta, akas ta, mare. Padasam nga awagan ah. Nag-texak itayon, mare. Urayin talaangan at i-reply na. Ay, mapanan ti oras, Mare. Ay, mare, lodanak man nga raw tawagak. Mala, i-type mo ti number mo, Mare. I-type pa nga awag dahito yung tao. Sumbatam Mary anak ko. Dagunlit nga ron, nana. Ibagakmat nga umay dalatan dito'y balay. Ay, abangan no, sanda mo nga mutidalan nga umay dito, anak ko. Imposible, nanang. Nalakalaang matamabirukan dito'y balay. Demanding pa nga ron dahito'y nanang. Ti kayat na, isabat ko ije sentro. Ay, nabo. Sika pa yan ti aggastos, Dahita nga rod, nanang. Orayim latan no, dati umay, anak ko. No talaga nga isutipod na nga akin kuka. Ay, anusan na ati umay dito'y balay. Pudno launay, nanang. Ay, ano, apo talaga ang maruruda. Relax lang, Mari Anjay. Makapasuron mo't dayta. Anya ti kunana aya, Mare. Di mo tin ag-reply, mare. Naawagak mo,
Di namot angatan. Kasano nga rudin ngay day tamare. Ay mare, masapol ang mapanta iti ayanda. No ag-interview da ngay. Ay ko, padasan ta asong bata na mare. Nyat amom, amangan no makatsambata. Ke masungbatan ta dagiti saludsudasa na niya. Unbat kit diya. Ag-practice ta pa'y nga ron sakbay amapanta. Tapno saan nga agkakanap ti ibagbagata ijay mare. Adatan dito'y balay da mere, mare. Un mare, ang tuktuktan. Siya kung tagtuktok. Sikati makisarita ang mare. Ay nawaw. Ay, saan ang mabalin mare? Apay kumasaan ngay. Anda aklaan mo dito'y. Ay, sus. Nasken nga agtinulong ta mare. Ay, Wayne. Hindi na minsan nga aldaw, at dati si mangput nga aso dito'y balay. Mabalin ka di ang makita, nana? No, aso yu day, jay. Mabalin ka day nga i-describe yaw ti matana. No, at dati prueba yaw, akas kuma iti ladawan, na nasaysaya at manan, anak ka. Ay, nawaw. Apay ka sa pulan pa lang ti prueba, nana. Aywan nga rod na. Kat aso mati kumarik day ta. Man ano nga min ayan no ito diulatan iti gayem ko day ta nga aso nana. Ay, saan ang mabalay, nakong. Talaga nga istrikto kami. Saan basta-basta ma-release day jay nga aso. Iti anya ko maaga po asaan yung nga i-release ngay. Ma-release laeng no dati maipakita yung aladawan wenno anyaman amang ipanegneg ako kwayo day jay nga aso, nakong. Ibagaman no niya ti kulay ti asom ama pukpukaw mare. I-describe mo tapno malpasan. Dati kasla tuldok anang nisit iti asideg ti mata na. Pasensya kayo nga sana kasta ti mata ti asaw asimbang po dito'y balay. Ay kwa nana. Nabayag nga minon day jay iso saanan ang malagip ti gayem go. Ay pasensya kayo. Ay nalabas kayo mat nana. Kasla saan kay amakarik namat. Kitain nyo akit nalidayan ti gayem ko. Alamon, nabayagan na jak nagit-kita ti asok, nana. Ay, pasensya kayo. Angam talaga saan ka nga i-release day jay nga aso. Oh, kumusta ngay nanang? Ada ka din ay pakita da aladawan ka da kayo? Ay, day tangarod ka anak ka. Ipilit na nga alain day jay nga aso. Agam awam mo nga raw ti maipakita da prueba ako kwada day jay nga aso. Anya ngay timbaghayo kadakwada nanang. Ay, saan ko nga intay? Narigatay. Tapno saan tayo na marigatan nanang? I-turn over tanday jay nga aso iti barangay hall. Sigurado nga dati may tulong da kapitan. Kan amang ano nalaklak ka mabirukan ti pudno nga akin kukoy ti dayjay nga aso. No tumulong ti barangay nanang. Apay, simbang po ka din ni kapitan, anak ko. Una nang, simbang pat idikalman. Ay, nasaya mga rudno kasta. Naparpartak ngamin ti aksyon no ni kapitan ti adda ije barangay hall. Padasem tumanan ti agchat kadakwada mari anjay. Sayang dayjay. Saanan Marilene? Ag-move on talatan. Pagko na mare. Saan datamot siguro nga am mo dayjay bakit? Ay, imposible mare. Nang runa ka, naging nadayo mo ti barangay tayo. San tayo mo't aklos? Wen matkit di ah. Saan mo't laang datati na pan iti ayanda mare. Iti kinaado tayo, ay siguradaw. Saan da ang ma-memorize ti rupa tayo mare. Ay, nagrigat mat nga min akasarsarita na gidya tao. Istrikto dala unay. Ay, wen nga rod mare. Hanggang, sayang ti acting skills ta. Ay, kunakman no, i-turn over munday ta nga aso ije barangay hall, Mary anak ko. Saanan nanang? Apay asaanay. Saanan nakasapulan?
Gaputa, nakasarita kong tipudno nga akin kukwa iti dayjay nga aso, nanang. Ay nawaw. Pudno ka day, anak ko. Uwan, nanang. Husto lang ti description na. Sala nga day tananang. Adapay insend na aladawan da iti dayjay nga aso. Na. Kamaudyanan na. Maisubli mo lang ang iti among na. Uwan nga rod, nanang. Iti kinaado ti nag-message kanyak. May samat gayam at turista ti akin kukwa, nanang. Ay nawaw. Naimbag ko nama. Ta saan taan na ilawan na nangi-release iti dayjay nga aso, anak ko. Uwan nga rod, nanang. Pakanan nyo lata dayjay nga aso. Kainton malampay nga umay alaan ti akin kukwa. Ay, nga iti aso, ako na masimbang pat iti ayan niyo, Mary. Ay, inalan ti akin kukwa, kapitan. Nasaya akmat nga ron, no kasta. Narigatan kami pa'y anang sapul, kapitan. Naimbag man, nasa na pinag-interesante sa bali at tao, kat kunam nga importante breed na. No amuyo laang, kapitan. Ado ti agmis message kan umawawag kanyak ako kada kano ti aso. Sa bagay, kastamat lang idyanda na birukan da kwarta di tadalan. Ado, tiyong umay ti barangay hall, kaya nag-message iti Facebook page ti barangay tayo. Talaga sa bali ti tao ita, kapitan? Wan ka ron, tagikwaan dati sandamat ako kwa. Sa dino tinapanan niyo kan kumarim Lenny, hindi namin sanal daw, anji bakit? Ay ko, nakikaaro ba lang maglakay? Nangagmukanin, kagwarwara sa damag? Anya ada maglakay? Napan kayo kano di takabangibang abarangay. Takayat yung alaan ti lost and found nga aso. Asan yung matakukwa? Anya? Ti damag ko kat dagulit kayo pa kano? Na, sino mo tinakang gamit day talakay? Di mon saludsuden no sino. Ti kayat ko, ibagam kanyak no pudno ti agwarwara sa damag. Ay, wala kay. Pudno ka di? Wala kay. Ang last day dyan lakay. Sa ano na mauli? Ay namari Lenny, madanagan akon. Uray siyak nga rod, Mari Anjay. Ay nawaw. Ano kasta? Amo maglangan, Maray? Uwan, Mari. Diyak amo, no sino ti nakakita ka data, Mari? Ala, amangan mo no ni Mary, tinangiwaras, Maray. Posible nga iso. Ang mas daawak no kasano anak kadanon dito'y barangay tayo, Mari. Nalabit nga da ka barangayan tayo nga amamon, Uno, ada nakakita ka data, idi napantay iti ayanda. Ay na, Maray. No amom laang ay napo, kas lamabagtita ko namang pampanunot. Ay, uray siyak, Mari. Nakababa inti rumor, Mari. Ay, saan talang arudi na naala day. Ay, apo, naistoryata pa imot. No maamuan da ito'y dagiti kakabsat ko. Ad na nga iba indak, Mari. Ala ko, uray siya Nilalakay ko mo, Maray. Kas taunay ti ungot na kanya. Ay, nawaw! Di mo tagikwaan ti saan mo mat akukwa. Tapno di kan maibabain, iti udi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan.
Dito'y drama tayo. Ay, wow! Ayan nga itim paaramid ko a report kada kayo, kagawad Freda. Ay, saan pa'y analpas, Kapitan? Manungal daw day na. Narugyan may mutkit din, Kapitan. Ay kat ilipasyon, takas sa pulak day ta a report, kagawan. Uwain, Kapitan. Kasano nga minamalpas day ta a report? No day talang matagtugtugaw kan agkap-kapitan aramiden nyo dito barangay hall. Ala, saan mo't, Kapitan? Sa anak abulsay, tapno saan ko makita ti aramiden nyo akagawan. Aramiden nyo kumati responsibilidad nyo. Nagsakit mo't ti kasta pa nagsasao yun, Kapitan. Masaktan ka tapod no. Idanon mo, karagiti padam akagawad timbagakin ka. Saan kayo ngagsadot-sadot? Ta saan tayo ngagsusweldo? Tapno lang umay agtugaw kan agkape diti barangay hall. Dalawag ka din. Marisabel, sa din ito papanam? Ay, adala ang mapan ko gatangan di Tirsena, kagawad Frida. Tila kay kung sama ti pagsasaritaan nyo kadagiti gagayim mo, Mare. Ni Kapitan nga asawa ma talaga, Mare. Ha? Apay, anya man ang tiinaramid da dya akarding, Mare. Idong tanak nga rod ija barangay hall, Mare. Ay, nawaw. Apay kanumat? San milaang analpas tiin paaramid na a report. Nagungot adagos. Di na mo denggan ti palawag me. Ay, naglukon da dya tao. Napabainanak nga rod, Mare. Diyak amaw no ada tinakangag. Iti nagsasakit ngayon balikas na kanya. Malabay ang kasaritak to da dya akarding inton agawin ak, Mare. Saan aga po tayo ti kapitan? Gatkastan ti aramidan na. Anya jay pagsasaritaan dagiti kagawad kan kabarangayan tayo ija waiting shed itay karding lakay. Ay nawaw. Di mo ita ikas kaso, bakag. Pudno ka di tinangag ko nga istrikto kalaunay lakay. Istrikto launay day ta a kapitan kun kunadamat kan kalakay. Di dalang kayat ni masuruan na gijay. Amangan mo't no masubram nga minti kina istriktom lakay. Anya nga rin ti kayat da? Baybayak ida nga uray awan araramiden da? Agtugtugaw da lang, hindi barangay hall. Saan lang adagiti kagawad mo ti agrekreklamo lakay. Agraman da duma abo marangay. Talaga nga stricto ak bakit. Nga, para na tayo ti pagsayaatan ti barangay tayo. Sana para ti bagi. Di ka kadi makauawat, kagawad Freda? Saan asyak tinagtakaw iti bunga ti mulam a papaya kunak lang arudan? Ay nawaw. No saan asika? Asino nga raw da? Ay, jak amo Anyat amok nga iti dayta a bunga ti papaya. Jak pulos pagintirisan dayta, kagawad. Adda nga rod tinakakita ken kanida. Ilipak mo pa'y laeng. Kanayon mo nga ibaga nga adda nakakita kanya. Ngam di mo mat nga rod ibaga no asino, kagawad. Saan amasapol amaamuam no asino tinangidanon kanyak? Basta adda. Ibagam no asino, tauray agsasango tayo di barangay hall kunak lang arudan. Sa anak nga agbutang tamok nga hustuak. Oh, gintuturod ka. No kayat mo akat mapantay di barangay hall. Nag-duty kat ita ni kapitan. Amok dayta nga style mo, kagawad. But-but nga naklang, tapno ko na mga agmulta Big-bigat nga binbinog kayo iti kaaroba tayo. Nida anak kaw. Anyat napasama kaya. No kasanumat namin, pababasulan da ka ng takaw iti bunga ti papaya na tatang. Anya, bunga ti papaya laeng ti makagapaw. Wan, ipilit na nga rod asyak tilang takaw. Isuan na turudak mo taas umungbat. Sa pa'y kagawad day anak kaw. Ay, uray pa'y tatang. Sa anak nga agbutang. Uray pa'y kagawad day ta Afrida. No pagmultaan da ka ngay. Itan niya kumaaga po nga tatang. Awam mo't basol ko kinkwana. Sa anak nga agtatakaw, period. No agreklamo ngay kan ni kapitan. Di agreklamo lang. Sumanguak tatang. Uray pa ije barangay hall kaming agsasarita. Naimbaglaangan, taadda ka, Marisabet. Oh, anya ti umay mo ibaga, kagawad ako, Mare. Kaya po, kastoy ngamin, Mare. Ibaga mo no anya day tamare.
At dati ng takaw iti bunga ti mulak a papaya, mare. Ay nawaw. Asino mat, mare? At tapag, aday jay anida tinang takaw, mare. Nakita kahit, no kasano na ang mingmingan ti bunga ti papayak, idi na minsan ngagsagsaгаdak iti paraangan me, mare. Ay kat ag-report kan iti barangay hall, mare. Day tangarod ti parikot ko, Marisabeth. Istrikto launay ni kapitan nga asawam. Ang mga no, saan na nga aksyonan ti parikot ko. So, pa'y inungtanak idi Lunes. O sige, siya kung timang ibaga kanila kay ko. Tapno madisiplina mo't lang dagita kabaranggayan tayo. Anya ti parikot ni kagawan Freda ako nam, sabes, bakit? Ada ka no nang takaw iti bunga ti papaya na lakay. Asino ka no? Ninida ka no akaaruba na matlaang. Apaya sikat tinang ibagaan na. Di nakad ni indiretso kanya. Wen ata kabutang nakamot nga road. Nakaungungot ka naka-istrikto ka kano nga min lakay. Ti ibagaan lakit di. Nida kayat ama korektar ti dakes nga aramid da. No adda nagkamalyan da. Mabalin mo takasaritam ida na saya at lakay. Inaramid kon day tabakit. Ngam saan nga epektibo. Naanusak nga minidi. So saan dak akabutan. Nunas kan nga balinak nga istrikto tapno madisiplina na kita kagawan. Aramida. Wen angam kaasi damat no kanayon mo ida nga ungungtan lakay. Sa anak nga agunget nga awan makagapo. At da kami ti public service. Isa rumbang lang nga maawatan da. Noon niya ti kayat asawan ti makuna a public servant. Ay nawaw. No umay da diya kagawad Freda di ti balay. Ibagam, asyak ti pangibagaan na iti parikot na. Tas siyak ti kapitan. Pinaayaban na ka no, kapitan. Agtugaw ka, kagawad Freda. Ay, ada ka diti paaramid mo, kapitan. Ibagam kanyak, noon niya ti parikot mo. Ay, kapitan. Kanya, ibagam mo. Kaya't ko si kaamis mo ti mangibaga kanyak. Ay, kastoy nga men, kapitan. At dati ng takaw iti bunga ti papaya iti paraangan me. Asino ti atapo man ng takaw. Ninilda ka aruba, kapitan. Anya nga rod, ti kayat mo amapasama kita. Agmulta day ta anida, kapitan. Anta ka di pamanagnag mo, aninila tinang takaw iti dayta papaya. Ay, kapitan. Agsapol ka iti witness mo. Pagsasaritaan tayo ti may papan iti dayta abanag dito barangay hall. Nasalaw ko manan ni kagawad Freda di tadalan itay tatang. Kuskusilapan nakit din. Bay ama, Anya nga tano, una akon tatang. ay nawaw. Saan ka maawatan anak ka? Agdiretsyo akon akan ni kapitan, ang mga matulungan na. Si kaman, no anya tiyamom ahusto nga aramidan, isaw ti aramidan. Ang madanaganak tatang. Anya ko matipagganagam. Amangan ngamin no, maranaak ni kagawad Freda iti barangay hall. Okay lang. Tinapatag kat masulbar day ta aparikot siyaw. Tapno saan kayo nagbinbinog taon no ko ah. Naimbag amalam mo, kapitan. Agtugaw ka anina. Agyaman na, kapitan. Anya ti may tulong ko ken ka. Diyak amo no, nadakamatan ni kagawad Freda ti parikot mi kada kayo, kapitan. Kaya't kulat tamot ati umay agpatulong kada kayo. My word. Sikat ti atapon na anang takaw iti bunga ti papaya na. Kamalay ti panpanunutan na, kapitan. Saan asyak tinangala iti bunga ti papaya na? No kasta, asino nga ron? Ay, dayta ti diyak amo, kapitan. No da ko man nakakita iti napasamak. Nalaklak ako mamasulbar ti parikotyo. Ngamin, ti kayat ni kagawad katagmulta ka. Ay, nawaw. Talaga arupat kwarta dayta kagawad. Angam di ka madanagan. Amun tayo noon niya ti husto ang napasamak. Sakbay nga desisyon tayo. Kumusta nga, Nida, anak ko? Anya ti kunan ni kapitan?
Nasaysayaat ka no, nung adda ti nakakita iti husto na pasamak, tatang. Tamno, adda kumamot witness ko Kasano ngayon dayta? Jak amo nga rod, tatang. No, awan ti witness, di agmulta ka, anak ka. Apay kumangay ngagmultaak at awan mo't basol ko, tatang. Bareng adla nga rod nakakita iti napasamak. Tapno malpasan dayta nga isyu yaw. Uwan nga rod, tatang. Awan ti peace of mind no kastoy laang. Kumusta nga iti issue da Mari Freda kanida karding lakay? San kami pa yan nagsasarita bakit? Ay nawaw. Kaanon tungay? San mata mabalin nga agdarasudos tayo? Kat na yung santay nga amo no anya ti husto na pasamak. Kinapudno na imay ni Nida iti barangay holitay. Anya nga itimbaga na. Saan kanumot nga iso tinang takaw iti papaya? No saan nga iso? Asino ka ron? Dayta ti amon tayo bakit? Nakakaasimot no mapababasol dagiti inosente. Naku na ngamin kanyak ni Mari Freda. Adda ka no nakakita iti inaramid dayjay Anida. Wen angam awan mo't isango na a witness na iti barangay hall. Agtugaw ka pa, inana koncheng. Ay, magyaman na, Nida. Anya ti umay mo ibaga, nana? Eh, naramag ko nga main. Kasi ka ti pampabasulan ni Kagawad Frida. Anang takaw iti bunga ti papaya na. Ay, uwan nga rod, nana. Amaw, no sino ti pudno nga agtatakaw, Nida. Ay nawaw, asino, nana? Ni Ramon at taga-amyanan. Anya? Nakita mismo ti dwa amatak tinarabid na. No kasta nga rod, mabalin ka di ada kayo ti agwitness, nana? Tulungan na, tapno saan da kapag multaan. Iswa talaga ti plano. Di ka madanagan. Tapatas mo't ni Kapitan. Uray no, kung nadagiti kagawad, kanda duma akalugaran tayo, nga istriktaw, kung nakaungungay. Patas mo piman. Awan ti pampaburan na. Nagsasarita kamin kadanida. Imay matlaang ni nanakunching itay, kagawan Freda. Ah? Sika, apay adi ka imay. Kwa, Kapitan, ada nga min tinapatag nga inlakad may. Nabasam ka di, text ko ken ka. Owen, Kapitan. Ita, mamati kan asaan aninida akarubam tinang takaw iti papayam? Owen, Kapitan. Kitaan nyo ato na di ka agdardarasudos. Naringat ti mailawan ko naknaron. No adda parikot. Pagsarita na nasayat. Sana daytag binbinog kayo dita paraangan nyo. Tas sana masulbar ti parikot no kasta. Wen ka di, Kapitan. Laglagi po akagawad ka, Freda. Sana nasayat kasta. No kunayo nga istrikto ken naungetak. Talaga prang kaaklan. Para matlang iti barangay tayo dayta. Owen, maawatan kayo, Kapitan. Orayom to nga umay dayta aramon diti barangay hall. Tanda tayo, tagsasarita. Sarde nga mon, ninida. Favoritism dayta, Kapitan. Ha? Anya ti ko na Mari Freda? Nilakay mo Mari sabi. Favoritism talaga. At dati paboran na. Ay nawaw. Anyat napasamak ay Mare. Ay, saanan nga agmulta ni Nida, Mare? Apay ka no? Una, tasaan ka no nga raw nga isutin ng takaw, Mare. Anya? Ay, hindi ka mo, iti dayta nga asawa, Mare. Talaga nga adda paboran na. Nasakit tinakam ni Kagawad Freda ken kalakay. Ay nawaw. Adya ko matipagsakit ang tinakam na dya tao. Ada kanumat pagpaburam lakay. Napagsasaritaan min daytay di barangay hall. Apay akas tapay lang ti pagbagana. Saan to pa nga imay, idad dadanida kan nanakunching. Isumati ko na kanyak lakay.
Idi inungtak ida tabasol da, ibagada nga istrikto ak. Ita ta saan ko apinatgan ti kayat na apagmultaan mininida, ibaga namanan nga da pagpaborak. Dahil ti paglaingan ang ita at tao. Agpudno ka man kanya kagawan Freda. Nasakit ka ni tinagam mo kanya? Ni, isan may, Kapitan. Ibagam ti pudno. Diyak magustuhan ti kasta nga ugalin nyo. Ay, kwa, Kapitan. Siya pegayam ti dagas iti imatang yaw. Tunggal makorektar kayo ti dagas nga aramid yaw, nasakit tinagam nyo kanya. Ala, saan mo takasta, Kapitan? No kunayo nga istrikto ken naungetak, o kailangan kanya. Ngam laglagi pa nyo, para dahi tayo ti pagimbagan tintero, barangay tayo. Ay, pasensya kayo. Itidakas na isaw-sawang ko, Kapitan. Bigdot ko talaga dayjay. No kaguranak, pasensya kan. Ngam talaga prangka ak atao. Ngam, awan pampaburak. No sikat tinagkamali, makangig ka talaga kanya. Ay, wow! Saan adakas ti agbalin nga istrikto nga opisyal no para mo't iti pagsayaatan ti umili. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Ay nawaw, inayadam mo't ati mangisara iti ridaw, Peter. Amummat nga dapay lang nakaturog. Saan ko nabarikot ay tami? Ay nawaw, Makapabwisit iti ti kastoy abiyag mo. anya launay ti pagpupungtutam aya, Peter. Bumanaw ka man iti sang wanak na masurunak iti panag-group probam. No, agsasao ka, kasla sa anak nga asawa. Anya kami ti pagpupungtutam aya. Damag ka matadamag. Apay, adda ka di ti may tulong mo, ah. Isungarod nga agdamdamag da tao. Di ta ka man lang na. Ay nawaw, sa dino ngayon ti papanam. Adto yung tigat-gatang mari ami. Agyaman ak launay Mari Jonah. Ay, pakilistampay man laang. Bayadak to, inton itid ni Manang Lili titangdan ko ang naglaba. Awan ti parikot no may papan iti day tabanag mare. Di ba ni tagod payer ka mat. Ayun gayam, limabas nila kay mo dito'y tersenak itay. Kaslad dati kaapan ha. Ay, jak man ammo Mari. Jak ammo na niya ti pagpupungtutan na. Amangan no adda tinangag na adi na nagustuhan mare. Anya ko mangay Mare. Saan ko matapagsasawan nila kay ko? No kasta nga agawid ije balay anabartag. Agtaltal na akmat. Anya ingat ti makagapaw mare. Day tati santay nga ammo Mare. Di namat nga ron ibaga no apay. Si kamot gayam, pare Peter. Ay, dito yak pa man nga gistambay, pare nanday. Adda ka di parikot, pare. Marurudak nga rod, pare. Itian niya aga po. Diyak man mo, pare. Basta maasarak. Ay, nawaw. Naibusamat nga minan ti kwartam, pare. Ha? Awan samat tin ti kwartam, kunag. Day tapay ti may sa pare. Kasano kumasaan ama ibus ti sweldaw. Kat uray saan mo akaklos. No nagpalibre day ti ara. Kat mangtad kamat, pare. No kayat mo akat makitrabaho ka manin kada kami. Tapno adda manin ti kwartam. Sampay, pare. Apay ngay, pare. Awan timod kong agtrabaho, pare. Anya?
Anya nga rodan ti planaw, Peter. Ah, jak pa nga mo nanang. Tulungam kit din ni bakit mau. Numasadot ka nga trabaho. Si kakuman ti mga wir iti anak yaw. Tap numakainan na, wan numaaramid mat ni bakit mau, dagiti trabaho na. Nalakagarot ang mabambanog nanang. Nagadulakid di ti mapanpanunot kahit. Naa, ti pa nagkunam ka day kat saan ang mabambanag ni bakit mau. Imayak dito tapno ag-relax nanang. Saan atap mo sermonan tak? Ay nawaw, adda ka dito'y nga agre-relax. Ngam ni bakit mau, mabambandaw, ije balayaw. Di ko lagi diretso, di ko kayat nga agis tambaya dito yoy. Sana kasta ti kayat ko asawa na nakaw. Husto nanang. Di kayag palawagan. Tadadda pumudot ti ulo. Naibos siguro man ti kwartam, iso anapudot ti ulaw. Aggagat ka ngamin, tapno adda kwartam. Agpasentro ka ita, saan ka di, Mari Jonah? Wan mare, mapanak ag-purchase iti lako. Mabalin ka di kagpawit, Mare. Ay wan mare, anyat ipawit mo. Ipawit ko kumatoy basit anatang anaapit ko, Mare. Pakidagas tulatan ka ni manang ko. Awan ti parikot mare, di bali ta usarin mi tilugan mi. Ay, manungay tiplete ti ipawit ko, Mare. Uray saanan mare. Isupay mat apag krudom, Mare. Saanan mare, idulin mo kit di, ta isupay nga igatang mo iti masapsapol yo. Ay na, agyaman naklaunay, Mare Jonah. Ayun gayam, saan samot nga agaw-awid nila kay mo di tabalayaw mare. Agaawid lang no kay kayat na, Mare. Saan kami matunayan nga agsarsarita? Takanayon mat anapudot ti ulo na, Mare. Ayan tay badok ang nalabaga. Kitaam iti kabinet mo, lakay. Agsalud-sudak ka day, nung nakita ijay, Ay nawaw, di ka agungat, Asino ti saan lang makaungat ng kastalaan? Kanayon laangan anapudot ti ulom. Apay aya. Erwar mo kid din ti t-shirt ko, taada tinapatig apapa na. Mabit laeng. Di mo ka di makita abisi Kumporminto ngamin pang-ipanam. Ti ko na makit di mo amo ti mangsapol. Numaminsan, di mon pa kibibiyangan dagiti kawas ko Makapasurong ti kasta. Kasano asaan ko apakibiyangan, kat ultimo murang mo, sadu tampay nga ilaba, sa ita, napudot man ng ti ulom kanyak. Jakmat ammo no anya ti makagapo. Umayak man, ami anak kaw. Agtugaw kayo pay nanang. Agyaman na kanak kaw. Kumusta kayaw? Kumusta ti apo kaw? Nasayaat kami mat nanang. Nakaturog pay ti apo ko yo. Ni Peter ngay. Jak amo no sa di naman ang tinagturungan na nanang. Sana kun anag saludsod, tanapudot akanayon ti ulo na no adda dito'y balay. Ay, oray idin apan ijay balay. Oray mayak ti panakisaritam kenkwana. Maday ti sungbat na. Ay, day tangarod kat nanang. Naibos siguro manen ti kwarta na. Iso anapudot manen ti ulo na. Kasano, kat uray di na am mo, kat iliblibri na kano kuna ni pari nanding. Uray idi saan pa'y anang asawa. Kasta ti aramid na, anak ko. Naparamag no adda kwarta na. Ngam no maibaw, say na. Kalaban na ti kabalay na. Ay nawaw, anya tar aramidom dito'y balay, nanang. Kas makita ma, tinulungak ni bakit ma. Agawid ka nanang, adaak mo ten. Kita ma, ang mga nupagpupudutam tumanan ni bakit ma. Apay, anya man ang timpulong dito nga ami kada kayo. Awan, timpulong na. Ahaw! Yakpat siya nga sana nagpulong kada kayo. Amok ti ugali na dito nga ari. Ay, apay ngamin ay anapudot ti ulong. No kwarta ti makagapo. Ang trabaho ka ngamain. Saan aday ta agsadot-sadot ka? Hinto nawan kwarta, kalaban mo agraman ka balay mo. Kwarta ma, sasaon nyo dito. Saan ka di akasta ka iday? Napudot ti ulong no kasta zero balance ka? Tangiwat nyo ka din nanang. Nakababain ka na kiti karuba. Ang mga nupanunuton na nga, awaan ti kwarta. Ay, oray ata pud numag. Anya ko matipagbaylam.
Apay ngay, di kay mutun mangidasar iti kanag. Anya kalakit di matan lakay. Si kamatan ati manggao iti kanam. Na, kastakan ita. Saan na kon maidasaran iti kanag? Kas na ko nakitayan. Anong samti aggao ta na banugak. Adamat tan naluto. Aggao ka laang. Ay na, talaga pumudot ti ulaw mo kastoy lang. No awang kwartam, agsapol ka iti pagtrabahuam. Saan aday ta iraman mo amin a tao iti aglawlaw mo? Nita, sumungbat pa ilang amin. Pudno ka day? Awanan ti inigganam a kwarta, iso anapudot man ti ulom? Saan man akong pumit idamdamagan bakit? Ay awan no kasta ka? Ang mga numalipatak nga asawa ka. Dagga po kasamat yayan da Peter na naikang. Wan, napan ko lang sinarungkaran ti manugang kan apukaw. Kumusta matan ni Peter nana? Adda ka di pa iji balay da? Napudot nga rod ti ulo na itay simang pag. Naibos nga binin ti sweldo na nana. Sadot ana paramag. No dati kwartana, ilibre na uray di na amaw. Ngam no awan ti kwartana, ay apaw, napudot ti ulo na. Kastamat lang tinaibagakkan kwa na edi may dito'y balay nana. Narikat nga agpaisaw, timawan na ni ti kwarta nana. Di na ammo ti agtipid, kat sadot mo't nga raw nga trabaho. Idi na minsan, at datin libre na iti arak kan merinda. Uray di na mo't amamaw nana. Jak mo't tinilapdan ta mga nuad dati may bagana. Kayat na ti agpasikat, ngam nay, isumot lang ti kakaasay kan agparikaot, itatapulos nga awanan ti kwartana. Mairaman pa yun ti kabalay na. Bayada kung ti utang ko, Mari Jonah. Nasayaat mo at tanalagip mo timay, Mari Ami. Itotal mon, Mari. Tanaskan nga agawid akmat la adagos. Tawan kadwa ti anak ko ijabalay. Awan mat nga rod nila kay ko. Humay ko lang bayadan ti utang ko. Kan alaag ti impaw it ni manang ko abayad tinateng ko, Mari. Ayun, Mari. At dati 5,000 nga impaw it na. Isupay ang may gatang iti masapsapol mi, Mari. Ayun, Mari. No kayat mo, mabalin mo't nga i-display ti dadumaan nateng mo dito itersena. Sige, inton sumarunong agapi takmanan, Mari. Ala, mabait lang nga rod, Mari. Ta itotal ko numano ti utang mo. Awan ka di ti papanam italakay. Mas makita mo, saan ka nagpulis? No, kailangan kumakan ka. Sikapay lang ti makamo iti anak ta. Adalabi it papanak. Ay nawaw, sa tino ti papanam. Iti ayan damari saling. Anya taramidam itayan damari saling. Mapan ko lang bayadan ti utang ko lakay. Nagawa ma, di kag pakarabi, tagdamot tilakad ko inton madamdama. Aging ka di ita, napudot ti ulom lakay. Saludsudom lang amin. Ura maglaw, saludsudom lata. Usaran mo man ta common sense mo. Kumusta ni pare Peter Mari Amay? Ay kat ada ijabalay pare. Anyamat nga iti pakakumikuman na. Ay kat day tala agong unget ang awan ti makagapu pare. Aging ka kadita kat napudot ti ulo na Mari. Ay wan, nalabas ti ugali day dya tao pare. Usto tinakuna ni nanang. No kastang awan kwarta na, kalaban na ti kabalay na. Agraman daddo matao iti aglawlaw na. Ay, sa bali talaga na awan ti kwarta na may gaman na. Ay naku namon pare eh. Ngam no adamat kwarta na, apo, libre dito libre ijay. Uray saan na nga amaw, ilibre na latta Mari. Naimbag ko nam ano nagagat nga agtrabaho, ngam saan mat. Idayabak idi na minsan, ano kaya't nakit makitrabaho kada kami. Ngam awan kano timod na nagtrabaho. Wen tasadot kat nga ron pare. Ay, jak amo no anyamat ti adda iti kapanunutan ti asawa. Mangrugi tayo iti construction inton umay Alunes pare Peter. No kayat mo Ay nawaw, narigat ay trabaho. Amin na trabaho kat narigat pare.
Awan tinala ka. Ay, makitan to, pare. Umay ka kitde, pare. Tapno adda ti kadwami. Nadahak itimot ngagtrabaho. Umayak. Ngam no awanak. Kaya tasawon dahi ta. Awan timod ko ngagtrabaho, pare. Saan anasayat nga agsadot-sadot ka, pare? Sapay na pudot ti ulom no kasta nga awan ti kwartam. Saan mayot, pare? Si kajay klase ti tao akagura na amin ti tattaw iti aglawlaw na no kasta nga awan ti kwarta na. Uwi na, pare. Friendly advice laang, pare Peter. Agbaliw ka. Sakbay pa'y ang mauman ni bakit mau. Awan na, no kasta. Sadot ka lang arod, na parang magkapay. No awan mo ti kwartam, kalaban mo ti kabalay mo. Naimbaga-bigat mo. Ame, bakit? Ay, nawaw. Itaman pa saan napudot ti ulo na? Good morning, kunak. Di mo ka dinangag, bakit? Ay, ikwa, naimbag abigat mo mahitlakay. Masapak arong marita. Sa dino ti papanamlakay. At ati trabaho mita, bakit? Sikapay lang ti makam mo diti balay, ah. O sige, agan-anad ka alakay. Dakon, pare nandeng. Agrobot tayo ka din. Nasapa ka launay man, pare Peter. Wala ta. Bilin mo may masapa kami nga umay, pare. Gimagat ka. Wan pare, ta narigat tag sarot-sarot. Narigat nga wanti kwarta. Kasta, pare. Agagit tayo. Tanarigat nga agpaiso ti agsapol iti kwarta. Kang runaan iti amin, no adda ti kwarta, sana kumkomporme ti pangigasgastosan, pare. O sa rin kit di ti pagsayaatan ti pamilya. Nagyaman na kadagiti pamagbagam kanyak, pare. Awan day jay, pare. No sa nagapuking ka. Amangan no aging gaytag. Sa anak pa'y anak amilis. Kumusta matan nila kay mo, Mari Ame? Saan mat una yan napudot ti ulo na, mare? Ay kit nasaya at amare. Nangag ko abinagbagaan ni Manong Nanding idinagsabat da dito'y tersena. Aya? Uwan, Mare. Barang makaamiris matan, ah. Amangan no agbain kan kumpare na ananding, Mare. Isumat lagayam anasapa arimor idiagsapa, tadda ka no trabaho na. Nakangeg matgayam ka ni pare nanding. Uwan, Mare. Nila ang gayam kumpare na ananding tidanggan na. Barang aggagat matan, Amare. Tapno saan na kan apagbalinan akalaban no kastang awan kwartana. Tangdang ko, ame, bakit? Ay nawaw, nasapa ka mat Peter lakay. Sakto lang, bakit? Kalaat matagim magat ti asawa ka. Bakit? Gusto ni pare nandeng. Naskan na aggagat tayo. Tapno saan nagbalin a parikot ti kwarta. No kasta ka na yun, sa anak ton nga agparikot lakay. Manipod ita, aggagat akon. Nadati swildok, iyawat ko yung kadagos. Narigat ti maawanan ni ti kwarta, bakit? Parikot mo amin a parikot dito lubong. Manipod ita, urnungam ti tangdan mo lakay. Saan aga putad da kwartam kat kumkumpormi matan ti pangigasgastusam. Kan agagat ka. No addamang pordiyakan ka, mapan ka adagos. Kasta taramitak, bakit? Pasensya ka na, no? Napudot ti ulok iti kalabas, bakit? Tinapatag, nakaamiris kan lakay. Saan nakmat siguro na pagbalinan akalaban no kasta nga awan kwartam lakay. Talaga saanan, bakit? Napunta aggagat akon. Tapos saan tayo ang maawanan iti kwarta? Ay, wow! No awan ti kwartam, agsapul ka iti panggadam. Gagat ti kasapulan, tapno ti biag ket agprogreso. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsa
Magsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Itay ka di pangagur uray ka dito ruar pare gardaw. Juan, itay pa'y paray. Nagbayag kanto mat paray. Wala, danas ka agliba sa kita sa hawak pare. Sigurado adi nagpalubusan na makita nakmanay. Anya nga iti naramid mo paray. Kalpasan ti pandangan me, nagdiretso ako iti bodega pare. Tamuda maturog ako. Naimbag man ta na irwar mo ti motor mo. Ay ko siyempre inturon ko. Tano pandar iti paraakan me. Sigurado ang makariin ti aginap pare. Wan matkit di May mayat no iti adayo pandaram. Tapno saan amang ti kabalay mo, ti ungor na paray. Nakaturog ka din, nanang. Saan ba? Sharon anak ko. Lukatamlatan diri daw. Anya ti masapul mo anak ko. Nakitam ka din o sa dino tinakaykargaan ti suwing kit ko, nanang. Agdait ka, katrabiain. Hawan, nanang. Sa anak namin ang makaturog. Iso na panunot ko ti agdait. Adda ija bodega. Indulin ko pailaang ijay, tanabayag mat adi mo inus-usar. Mapan mula ang alaan ijay no kasapulam. Lukatam tidaan akabin ay tanakaw. Tunyo lakay. Lukatam man tiri daw, tadalabit alaag. Tunyo! Mangmangagnak ka de. Ay, naglukod na itatao. Di mat sumumbat. Tunyo! Luktam tiri daw, tadalaag kunak. Amok asan ka pa nakaturog, tanakaon mat ti silaw. Ay nawa, talaga asan asumumbat ti loko. Tunyo! Talaga ka di mo kaya taluktan, ha? Nangidulinan nyo iti susi ti bodega, nanang. Adda iti salas. Ay nawaw, awan ijay, nanang, kinitak itay. Amangan no innala nila kay mo Naglaingan day jak tao. An-anwam ti susi aya. Di namat nga minluktan kiri daw, nanang. Awan ka din ti duplicate yo. Adda ti may nga indulin ko iti drawer iti silid ko. Namjak among no adda pa'y ijay. Buludak man biit, nanang. Sana siya ti kalabanan day taton nyo. Tanapudot pa'y laang ti ulok. Gapo iti inaramid na idi na minsan nga aldaw. Day tala agmut motor tininto na rin na. Amangan no nakaturog anak ko. Di mon disturbon. Nakaturog anak ka onti silaw, nanang. Naimbaglangan tadda ti susi ni nanang. Malukatakmat langan to'y bodega. Agsaga na talaga day taton nyo. Aday ta, nalukatakmat langan. Ay nawaw. Naglaing. Naglaing nga talaga day tatao. Ay, kontrol man ng taniwat mo anak ko. Nanang, umay katakitaam ti kalukwan day dya amanugang nyo. Ay nawaw, awan mo't gayam ni Tonyo dito'y bodega. Inala na kano matipungan ken ules na, tamaturog kano dito'y bodega. Ngam awan mahit, naglibas man nga tantiloko. Agraman motor na, awanan, nanang. Ay nawaw, kasano nga awan anak ko. Awan mo't tinangag ko nga ungor ti motor itay. Uray siyak, nanang. Jak nangag ti ungor day ta motor. Amangan no binagkat na, wano induron na, iso asaan ta na nga ganak ka.
No maipapan iti motor ken paspasyar. Apo, talagang adda pamuspusan na nanang. Sipod gimatang iti motor. Kumkumpormi meteng ti papapanan na. Uray rabi rumwarlat ta. Saan lang nga day tananang? Nasursuro na pa yun ti aglibas ken agulbod kanyak idi nakagatang iti motor na. Pag-service mi kunana, ngayon saan mat? Ta-service da iti kumpare na no dumayo da ang makiinom. Nariknam ka din no anya nga oras asimmang patday ta aton nyo idi rabiin nanang? Adda ka din ti motor na, anak ka. Adda nanang. Adamot tan iti sigod a pangiparparadaan na. Ay, naimas ti turog ko idi rabi anak ko. Uray siyak nga rod nanang. Jack narik na. Ay bagang bigat yun, Ana. Sa dino tinapanam idirabi si katonyo? Anya? Sa anak arin mo rin dirabi, bakit? Kano naimas ni turo ko iti bodega? Ay nawaw! Di kan agulbod! Talino katak ti bodega idirabi ket awan ka nakita. Si kakit di mo, bakit? Tis-tistingan naksamot manay. Duha kami kanina nang nakakita nga awan ka iti bodega. Awan matlaeng ti motor iti sigod a pangiparparadaam. Iso nga uray aglibak ka. Ammo milat tanuan niya ti pudno, tunyaw. Ay, kuha na nang. Ni pare Gardo ngamin. Apay, in-text naman na rumwar kayo. Naimbag pa'y tasugsog akong parim, tadanggam. Ngam no siyak, ay apo, nagado arason mo. Pugtuak no apay anapudot ti ulong, Mari Sharon. Ay na, Mari, talaga asakit ti ulo day jaton nyo. Nakitak ida idirabi Mari. Iti asidag ni apinaandar dakin ni Gardo ti motor na. Talaga nalaing day tao. Iti adayo a pinaandar dati motor iso asaan mi anang nag-arimwarda, Mare. I-text ka ko maidirabi ngam awan mat ngamin load ko. Ay, naulawin nila kay mo iti motor-motor, Mare. Ay, day tangarod ti parikot ko, Mare. Day ta agmot-motor ken agpaspasyar matentin into naranda iti sulisog a kumpare na. No ang text ni kumpare na, mapan matadagos. Kaslan ni Gardo matenti asawa na, Mare. Mabit man lang, Gardo. Agsarita tamampay. Ada ka diti bagamari, Sharon? Sa dino tinapanan niyo iti asawak idi na minsan arabi ah? Ay, nawaw. Jack amaw, maray. Sana siyak ti kadua nila kay mo, arimuar. Di kan aglibak. Tanangag ni Mari Elena pinaandaryo ti motor nila kay ko iti asidagda. Nakita na kayo, pay. Ni pariton nyo langan ti pagsalod-sodam, maray. Sa dino tinapanan niyo una. Ni pariton nyo latan ti kasarita, maray. Jack, kayat ti gulaw. Itulod nakto ija palengke enton madamdamaton nyo. Anya taramidam dyan, Sharon. Ay nawa, saludsudang pailaang. Anya pa'y kumangay. Mapan ko ila ko to'y basit anatang nga inapit ko Agpalengke ak matlaang. Sapay agmulak kumaita, bakit? No ibagak nga itulod na, kanayon ka abisi. Kunak man no pang service ta motor mo ako nam. Alawanan. Itulod ka inton madamdama. Magsubli ako madadagos Sa kantumanan sukunan, lumalpas taramidam. Ta sigurado ang maurasan ka manin ijay. Nagadumat a reklamom. No saan ko nga ila ko to'y natang, awanan Awan may gatang iti bagas. Well, kuna lang arudan. Itulog ka. Di ka na agungay. Nasaya at man, tamayat nito nyo amang itulodkan ka, Sharon, anak ka. Kapilitan na nanang. Gimatang pailaang iti motor na, no saan matgayam amausan. Sa bagay. Anya nga iti ilutok a pangaldawan tayaw, anak ka. Di kay agluton nanang. Gumatang aktulaangan iti lechon manok. Ay na, imbes nga igatang mo iti lechon manok, igatang mo laangan iti bagas, anak ka. Tapno makaraman tayo iti naimas nanang. Sige. Sika ti makaamaw, anak ka. Agawaan nyo Andit oras ay. Atupay lang nanas kinaramidan. Wan, umayan! Di ka man makaura yan. Amom akasarsaritak ni nanang, bugkaw ka pailangan, bugkaw dita.
Diskarga amin, anatan. Sigamot din timaka mo sa aron bakit ha? Di naktulungan amang bagkat tunyo. Agdardarasan nga raon. Ipakumboy mo pailaan ha. Ay nawaw, Naibagak matkin ka nga agmula ak ita. Mano nga iktarya ti mula am aya. Nasken ang makamula ak ita bakit tanay. Naladawin. Naladaw taday ta agmut motor ken agpaspasyar ti arami diyo iti kumparem. Inakon bakit? Umay naktusukunan into na alas 12 Wen. Di mo manen liplipatan, nalawag ka de. Wen ko na alang arutan. Sana katulang tapno ulit-ulitan. Nya na ya. Hello, pare Gardo. Busy ka kadita pare. Atak dito garden pare. Matamang agmulmulak. Apay ka de? At ako matipapananta pare. Sa dino pare? Kasangay ti anak ni pare idi di tamyanan pare. Ay gat mapanta ka pare. O sarunta ti motor ko. Ado pa'y samit ti mulaan pare. Basit langan. Dumagasak to ditayan mo inton matandama. Kalpasan ti panagmula. Urayan ka nga rod dito eh. Itay-pay nga awagak day ta Antonio. Awan man lati ko na nasumbatan na. Anyat orasan. Itay-pay nga uray da tao dito'y palengke. Tuma nga kay. Sikat tinatang-awak ang nakatakder Mari Sharon. Nakapalingki ka kadeng. Ay, wen amare, nalpasan, itay-pay. Or-orayak lang nila kay ko. Tanagtulagan mi asukunan nak dito'y. Kano limabas dakin ni Gardo iti paraangan mi itay Mare. Nakamotor damat ang nagpaamyanan. Anya? Diyak lang ang amaw no sa dino ti papananda. Ay, nawaw. Nag-tricycle kalatnan Mare. Pinagur-uray na kumanan iti awan. Naimbag pa'y day ta kumpari na. Amangan nyo inimbitar manen ni Gardo kat napandamanen na ki-birthday. Ay no, tunyo aya. Kasaritam to nila kay mo, Mare. Saanan? Ni Gardo kan ti motor na laptan ti asawaan na. Saan ang makarik na dagita tao? Kasta dalangan na kanayon. Kunak man, no sinukon na ka ti asawam, Sharon, nanakaw. Pinagur-uray nak iti awan iti palengke nanang. Ay, sa dino nga ron tinapanan na ngay. Nagdigos itay sakbay arimwar. Kadwa naman ang ti kumpare na ananang. Kumpare can bisyo first before asawa. Kasta ti mindset na nanang. Anya? Nagpaamyanan da kanukat kuna ni Mari Elena. Isumanon tinangusaran na iti motor. Imbes asukunan na ka. Ti kumpare na kan ti motor na langan ti asawaan na nanang. Makapauma ti lalaki asakit ti ulo lang ti ipapaay na. Manipod ita, awanan bibiyang ko iti da itaton nyo. Saanan anapudot ti ulom ita, Mari Sharon? Ay saanan Mari? Jakon istresan ti bagik iti da itaton nyo. Ay nawaw, kasano nga rood, Mare? Ay jakon paganano Mari? Yan tangay ar-aramiden na matikay kayat na. Palubusak latan Mari. Ngam di na namnamaan nga ilotwak wano ilabaak. Mayat day taan na panunod mo, Mare. Saan kumatan nga itimplaan iti kapena? Ibagam ata ni kumpare na ti agtimpla iti kape na. Mangiluto iti kanin na, kan mangilaba iti mureng na, Mare. Kasta talaga ti pampanunutek, Mare. Ni kumpare na akanayon ti iyangkas na iti motor na. Ita, makita, Mare. Napatpatag ti kumpare na ngamisyak nga asawa na. Agsangit to asigurado nila kay mo, Mare. Uray agsangit iti dara, Mare. Naibusan ti pasensyak kan kwa na. Ni kumpare na latan at asawaan na. Itaman pa asaan nakasinirmonan ni bakit kunanan. Ay, jak amo akin ni bakit mau. Ay nawaw. At dan samot mati akinan na. Nauma siguron kan katunyo. Kasano, pinagururay mo ijay palingkay di kalman. Ni pare Gardon tumag amin. Nagpauray. Iso adya ako nasukon ni bakit ko. Dayta, ti kumparim akanayon tiyangkas mo iti motor mo. Manmanula ang amakitak ani bakit mo tinakaangkas.
Namnamin sanlaang samot. Ah, apay, pagsilsilusan ka din ni Sharon ti kumparet, nana. Ay, tiyak ka mo Apay ngay bakit, naglaba ka. Nga muring yulaang mo't kininanang tiin labang. Apay, ada reklamo si katon nyo. Ay nawaw. Apay mo takastan bakit? Di naklaro din intimpla ni ti kapik itay. Agpatimpla ka ni kumpare magardo Ay nawaw. Apay kumamag ka adda ka man. Manipod ita. Di mo namnamaan nga ilotwan, ilabaan, kan itimplaan ka iti kapem. Ni bakit man? Ni kumpare mlatan ti asawaam. Mabalin ayamot ka lalaki ni Parigardo. Kano isumat ti boss mo? No ibaga na nga adda papanan niyo, mapan ka mat adagos. Iso ti number 1 nga iyang angkas mo iti motor mo. Ay nawaw. Kas kumaidikal man. Ammom ang nagpalingki Nagtulagan tapay asukunan na. Nga niya tinaramid mo. Nagpaamyanan kayo kit di ka ni kumparem. Iso manon tinangusaram iti motor mo. Di mo ramidin ti kastoy kanyak bakit? No kayat mo, umakar ka matlangan iti ayan ni kumparem. Uray jay kan ngagnaad. Awan nasakit abakrang koton nyo. Ay, nawaw. Apay akasta tilang ang pariton nyo. Nalabaga dagiti matam. Nagsangsangit kan samot. Sino man ti sana masakitan? Iti kasta mapaspasamak, Mari Elena. Anyat na pasama kaya. Ni Parigardo ka nung ti asawa ko na ni bakit ko. Ay nawa. Anya ti nakakatkatawa iti imbagak, Mare. Ay, nauman ni Mari Sharon. Si gantong mga min, imbes ani Mari Sharon ti yangkas mo iti motor mo ta iso ti asawam. Saan? Tani kumparim gardo mo ti number 1. Ay napari agbalbaliw kan. Ha? Gimatang kayo iti motor tapno adda ti pagservisyo. Saan atapno adda ti usarin nyo iti kumparim ngagpaspasyar. Asawa first nga min pare. Ay, nawaw! Dagiti kumalaang napatag-abanbanag ti priority tayo. Saan kat adagiti banbanag nga awan mat kaas-askan na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.